Nansi Zimdollar siyakhuluma ngenhlanhla bathi bebadubula ngenhlanhla bajikela iphoyisa lalikhona laba ufakazi westate lasho ukuthi bambulale kanjani bahamba bawusipringaphi isigamu bamphathisa bathi bebadubula ngoba kuthiwa khona ukukhuluma amaphoyisa ufunda statement esibhalwe yiwona amaphoyisa kodwa akekho ufakazi osalayo asho ukuthi ngempela kuba nje ukuthi amaphoyisa aseshilo sekuphelile umphakathi uzokwazi ukuthi nje babulele nje igebengu ebeyibadubula kodwa ubufakazi balokho abekho la ukuze bayikhulumele ukuthi besidutshulwa kanje kwase kuba nje umbuzo wami uthi aphenywa nini IPD ikhona kubuya nini kuzona umsakazweni ukuthi IPD iphenyile yathola ukuthi lamaphoyisa lawa enze kanje enze kahle kubonakala hayi bulela ngempela ke bekuzigebengu noma basukele baboshwa nini ngamacala bawenzayo bona ubugebengu obuhleliwe lokho kukhulunywa ngawo ubushanelwayo mabenziwa amaphoyisa buseshwa nini kukhulunywa nini ngabo obusuke benzile yindaba igebengu njalo kufanele zidutshulwe-ke zibulawe zinganikezwe ithuba lokuthi ziyiphendulele kwenze kanjani lokhu mina ngibhlungu ngoba lolu daba lolu liyangithinta ngoba mina nginabafowethu abahlanu abaphansi emhlabathini abaphoyisa athaye badubula kodwa kunamuntu ophenyayo mesenzile nje amaphoyisa adubula kusuke sekwanele kukhulunywa nini iningizimu Afrika ngikhuluma ngesikhambuzi saseningizimu Afrika ukuthi kukhulunywa nini ngokuthi kuphenywe ngokusemthethweni ukuthi ngempela ngoba kuthiwa uyamaniswa akushiyo ukuthi usuyenzile into akushiyo ukuthi usuyenzile uyamaniswa kuqoqwa nini ufakaza ukuthi icala seliphelile njengoba bebeyamaniswa nje sebebulewe sekuphelile ngeke kusaphinde kuphenywe sekushameliwe banikezwa nini ithuba abantu unikezwa nini umphakathi le mndeni sokufelwe zihlobo zawo ngiyikhalisa nale kuthiwa bayamaniswa nokuthi bayabulala ngisho ukuthi kuhle ukuthi bayabulala kodwa akufanele ukuthi kube nokubonakala amaphoyisa use biso ayasatshwa ayaziwa ngeke mina kaBhawu mengena la studio uqhamukweni wadubula ngeke ngiyafakaza ngami nangegazi lami ngeke uwadubule ngoba ayasatshiswa futhi ayasatshwa futhi ayaziwa ngibuzela umphakathi nje waseningizimu Afrika ukuthi lawo lezingane ezibulawayo ekuthiwa ziyamaniswa njalo kwenze kuze kube igaba eziningi kuthiwa ziyamaniswa zikhulunyelwa nini zona iIPD ikhulumela nini ngibuza lokho nje phela Sithemba ukuthi abantu ekumele ngabe balalele ngalesi sikhathi balalele ngempela futhi bazokwazi ukuthi basisize ngeimpendulo noma mhlawumbe bafike nabo bayikhulumele endleleni ngicabanga ngalinye ilanga izona ezizoba right ukuthi kukhulunywe udaba olufana nalo lo into esolisayo sifisa ukuthi banesizathu esisodwa njalo mabedubula abantu bababulala banesizathu esisodwa njalo bebadubula badutshululani bona njalo nje badutshula bafika abantu beyihlalela endlini bebadubula njalo abantu bebadubula ngobani asizona izingane siningizimu Afrika siyabona ukuthi instruction ikhona ekhishiwe ukuthi akubulawa abantu kugcine kufa nabantu abangenacala Woba kithi ke yona ke le video ke esisuse umsindo omkhulu la ezinkundleni ke zokuxhumana ivideo ke leka Zimdollar ongumsakazi woKhozi FM nesimbangele amazinyo ke abushelelezi ikakhulukazi kwa SAPS nakungqongqoshe wezamaphoyisa ubaba ke Ubheki Cele lokhu sikusho ke nje emva ukuthi ke ubabheki Cele ebekhuluma emngcwabeni welinye lamaphoyisa elabulawa eNanda lidutshulwa ke igebengu la asho khona ke wathi kunentombazane ke esenza lapha na ke okhozini FM eyayikhonkotha ikhuluma ngokuthi ke amaphoyisa awabulawe kodwa ke abantu bathe basibeyilalela kahle le video noma ke le voice note kaZimdollar bathi hayi cha asiyiboni kangako into ebisicasula Ubheki Cele kangaka ukuthi usengazathi nje akathathelwe izinyathelo ngoba uthi ke ubhebhethekisa ukuthi ke kubulawa amaphoyisa athi hayi asiyiboni ngempela into ebisicasula Ubheki Cele ngaleyo ndlela ukuthi ke usengaze ke akhulume kabi kangakaza athi ke ingane yabantu ke iyakhonkotha kodwa ke abanye bathi mangabulalisa kahle uyabona ukuthi ke uZimdollar usesayidini lazo igebengu njengoba engazi uthi aziprotectwe kufanele inike ithuba lokuthi ke ziyikhulumele ziziphendulele kodwa ke bakithi umthetho South Africa vele uyasho ukuthi ke you are not guilty until you are proven guilty. So guys, yeah, you can listen to this voice note and let me know what you think on the comment section. Bye.
Woba kithi ke iyona ke le video ke